Sengikutheni sami. Usangapha. Abantwana benkosi enkulu yakithi Mhleni Mama Nazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi inkosi imbusise. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Wano Jehovah Manazaretha umfundisi Ntombela nani Nazaretha okungihola ngomthandazo wesabatha inkosi zimbusisa. Khona izinto ezingangiphathi kahle bandleni. Kube khona futhi ezingiphatha kahle bandleni. Ngitha ngokubeke lokungaphatheki kami kahle. Ngoba ngazi nomkhulu bami nokhokho bami nobaba bangimekelele lapha ngwini ubani nengihlukumeza. Yazi khona into ebuhlungu kabi, yazi ngihleli kahle la eGoli. Amen. Khona into ebuhlungu kabi, uthola igama lakho selisiphiphile, ngaze ngifike intateni wena. Mina ke lokho kungiphatha kabuhlungu.
engakwazi ukuthi okwenzayo ukwenzelani uyomzuzisani ngoba sihlangenele ukuthi sizolungisela umphefumulo ukuthi mhla uhamba ubaba mkhulu bawuvule indawo lezulwini. Angazi-ke lona ogijimisa igama lami emaphepheni ukuthi mina mangila ngimele bona ubaba mkhulu omkhulilanga kunyanga nobaba uthi okuyibona baphethe ihluhlwe lezizulu ukuthi uyovule nobani mhlayi lo moya ephefumula ngawo bewuthatha bewuphizela wona ayinyanga lenawo umsebenzi waluntu sizokholelwa imphefumulo yethu ukuba ithole indawo ezulwini. Sekungijwayele nje lokhu. Angazi yini abayizuzayo emaphephandabeni noma kuyaholwa mawuletha indaba uyahola. Kanti yini into ebalulekile imali nesibusiso ungazilahlela ukubusiswa nokungcwele uhambe uyodayisa ngokuzukulu weNazaretha ephepheni. Asingasebenzeli ukulahlwa eNazaretha sisebenzele kuwe ezulwini. Mangase ngikhuluma ngosizi ngiphezulu lapho. Kangile ngimoya omkhulu bephethe inkonzo. Behlale bephethe iduku. Besibona inyembezi. Sengiyibona lezi nyembezi zayiqaniswa yini. Fanele khona ngiqinise eNazaretha. Namhlanje umhlangano uyavalwa. Wonke umuntu lana uzovuna abetshala insimi kaBhombela. Kutshalani ngoba thina sizovuna izifundiso esayifundiswa uyena uBhombela. Uma wena utshala ukubi uzovuna nawe ukubi. Uma wena futhi utshala ukuthula ebandleni nawe uzizwa ukuthula. Kuba ukwazi ukutshala ukuvuna okuhle. Umuntu nomuntu uzovuna akutshalileyo. Futhi ngiyacela ukuthi amaNazaretha angavumi ukudukiswa. Baningi abadukiswa esontweni. Tobe itshala inzondo, tshala umona, itshala amanga, uzozuza wona amanga. Azizulahlwa. Ngoba phela sizosebenzela ukuyizulwini. Ngicabanga ukuthi lesihlabelelo sikaBhombela awekho nawodwa amanga. Kuthi lokho kufundisa abantu ngokwamanga ukuthathaphi. Hayi mina ngilalele kakhulu. Abantu bayangigoqoza bafuna ingaphakathi lami. Isilwane sezulu. Ufunde mfundisi Gcwensa.
Galatia 6 verse 7 ya 10.
bantwana baNkulunkulu khona kunzima abantu abaningabayazi usizo ngithwele kodwa babili bathatha abantu abangona umphefumulo iseyijwayelekile lesi insuku wenkonzo wenhlangano ukuthi ningabi mnandi ngabantu engithi mangithi ngabheka ngithi ngiyababheka ngithole ngathi bayangithanda abangithandi basolethu zama ukufeza iy'njongo zabo zokubona ibandla ithemba engalo ukuthi leli bandla ngeke lona umuntu liyaphombela wayakanzima yinto efanele yazi ukuthi mhlawumbe sisuke emakini nanizokwenzani la ngoba ubili ovunayo ikhona isiqalekiso angisikhiphike mina isiqalekiso ngikhiphike kusisi isiqalekiso sithola ngale ngoba muhlela emhlabeni yothi masefika isikhathi sokuthi uye ngale yilabo fike bakushushise khona ke labo engibamelela bethi wena nguyini la wenzi ukuthi ekuthuthukeni wenzi ukuthi ebushekeni phindele emuva bese uzohlupha iy'ngane zakho la usupoka kubuhlungu ukupoka weNazaretha alegqoke into emhlophe seligcina seligqamuka amalanga lebusuku yenze inkosi yina isiboshwa Nazaretha ngiyiboshwa nisebenzile umshembe ningasebenzile leli seniyisebenzela namhlanje angazi ukuthi indaba nitholani emaphiphini ngazo ngoba manila nizothola isibusiso bakhona bazosithola ukuthi sisale khona la ngoba naso mangemnika isibusiso khona nesisasenamatheli khona ngendlela yokuthi asisenayo indawo kunamathela kufike iy'qalekiso hayi njengoba sigqoke kanjena ukuthi sikholwe ngempela ngeqiniso abanye bayisokele okholwe ngeqiniso inhliziyo yakhe yaziyo ukuthi ukholwe ngeqiniso inhliziyo yakhe ufakazi wakho ungeza esontweni zonke iy'nsuku ugcine u-23 yonke lento yomthetho yakhona uyigcina unikela yonke iminikelo yakhona uyigcina kodwa-ke inhliziyo yakhe ufakazi imali yomsebenzi walutho asifikanga nayo sihamba nayo futhi into engufakazi wakho inhliziyo sengiyabona njengoba senijwayele ukubhala emaphepheni akuyona into eyiqalayo nayiqala kubaba uThingwa wathathwa usethekwini wathiwa kuyowenziwa into enhle kanti bayombhalisa leli ipeni lolibhala ngalo manazathi akeniliyele nalabo bahlale befutha amaselfoni sengiyabasaba ngoba noma ngiyikuphi bayangifutha esikhundleni sokuthi umuntu uma engifutha athathe lesithombe asibeke odokweni lakubo mhlawumbe siyemsiza uthatha sikhiphe kuFacebook mina ngisathembi muntu wathi umbulila ngawo bathande bangathembela munye manje angisanithembi maNazaretha yazi sengifuna ukucasha manje ngifutha ngithanda impela kodwa ngisanithembi yazi uma ngabe ngisuke ekhaya ngahamba ngizwe noma ngisoma sengitshela ukuthi kaze kufike isithombe sakho la ushuthwa eThekwini mina bengihambe ngifihlile kumkami nina seniyangiveza kumkami
abanye bathatha njengokhuluma nje lenkonzo yikho la iyathatha isowa abanye abayizitha zaleli bandla kodwa mina ngithole lutho liqala ngale abantu liyabathemba mase ngiyabona wayithini umkhulila ngabayithi bathandela ungathembi namunye kunomsakazo uma ufuna lethumayelo oyithumayela ngasiza umsakazo bani Nomlanda FM kodwa uyatholakala lento eniyenzayo namazwe lethathe ithumayelo masizithumayela abangekho kuleli bandla abawezinye ihlanga kodwa esamakaza letha sonke nabo angazi noma sonilidayisa yileli bandla laseshini sengibekezele kade angizwa ngani kuthiwa manisutha lana nihambisa kunabantu esingazwani nabo kodwa angilandeli lutho mina nami ngilandele impela yabona amaneza nalabo babhala amaphepha anokela mina umsebenzi yabona mangaseyaqhamuke avolonti umuntu afumisa ukuthi mina ngibhalele impilo mina ngomuntu umsebenzi umhlaba ukuthi ababale bonke abantu abalala bese hambisa isibalo ephepheni lokho libhale yakindaba labantu bayindaba echaziwayo belapha amen akili ukuthi sibatshele wena ukwenzelani mawasumale labantu wena oyephepheni ubathatha ufika uzubheka basemadolobheni bese uyisale ephepheni ngeke safuna ndaba umuntu wephepha useyobhala indaba engagcwala amaphepha ayi-5 hayi nemisa lento incane enibonti ayisile bese kuba yona ngabe ngifuna lakheke lelibandla ngifuna libhekiseke yazi mina sengiyibona ngihamba ngedwa lana ngiyibone khona ukuthi ngiyephutha noma ngiyima ngivula iphepha ayibasaqhubeka futhi nokulifunda ngoba songekho nakodwa ukuzwa mina sokuzwa mina mina mthombo ethembekile yangaphakathi anginazi wayimina kodwa ngimthombo ethembekile yangaphakathi leli jubane eligijima ngalo manje ephepheni ngabe niyaphi esokweni noma nezulwini ngabe kuhle manigijima ukuyongena ezulwini yabona siyasangelisa senahlangana namaphepha kutholwane emaphepheni akekho waziyo uyabona nje wamila akho ntatheli la futhi manazaleta kube kuyangami ngabe singacasha endlini kodwa ngeke ngicashe ngoba ngabelela nina ngoba ngizenduduza ngayo yonke indlela abasesizini zabo bakhiphe osizini manje kodwa ngendlela enenza ngayo kiyo ngisabe nokuphuma endlini kodwa manje bese ngisho ukuthi hayi ngoba ngabeshelwe angiphumi lizophuma nje iphepha kusasa lizobe liphuma nomunye konke okubi okwenziwa yimina nibe selikhomba kumina nithi kusho udaba elami igama lababa uyabona amagama asuke ngasekho kodwa kube kwenziwe yimina uyane ilahlekile uNazaretha ithuba lisekhona yelini amen ningayishafi nayo imali impande yesona siyanga nayo amen safika siphethwe ezandleni esiphethe asisebenziseke nosafika nayo hayi indaba yemali ngokubona ngigijima nemaphephe nje indlala
ingabe leyo ndaba ingakondla usuke nganani mawudayisa ngosembe baba ngiwulolu wambu afundela mfundisi Tesalonika wesibili 2 verse 9 kuya 12 Bane sesizulu baba ngiwulolu wambu sisi lezinye Galatia 6 verse 7 kuya 10 umthetho wami mina ngingasisitha ngibona abantu abayizitha kimi amen mina ngimele ubasiza kodwa bona abalithanda sizoluvela kimi ongcono bahambe bayongidayisa emaphepheni oh yeah
ufuna ukubhida izinto kashevinje kanje labantu abangakuthi abayiphi ngabe mawucabanga wena ubhale emaphepheni labantu basweleni bashiya imizi yabo badela yonke into abanayo benza la bazowenzani wena ucabanga lento ungayibhidisa ngeminithi hamba-ke emaphepheni futhi ungabhali into encane ubhale igcwala amapheji ngoba lo muntu lo obhale emaphepheni sinaye la esontweni abeka mabandaba la azikho athini manje kodwa lokho ngikhulumayo kuphuma emaphepheni yenzeka umuntu afake igundane emini abe igundane ebusuku abe yilolwane sihlale naye njengamagundane ebusuku wandisa phepha kwayile emsakazweni mayithanda emsakazweni mayithanda uya ephepheni aye ephepheni abuye abe igundane ahlale nathi ekuseni kodwa ukuhlakanipha kuyaphela ubulima obungapheli simfundelile baba Tesalonika wesibili ningaduki uNkulunkulu ningaduki uNkulunkulu kahlekwa ngokuba lokho kuhlonyelayo umuntu ngokuba lokho umuntu akuhlanyelayo lokho uyakuvuna uyevuna bona futhi ngokuhlonyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama uhlonyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama kepha uhlonyela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade komoya uhlonyela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade komoya kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo ngokuba siyavuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali ngakho-ke njengokuba sinethemba asenze ukuhle ngakho-ke njengoba sinethuba asenze ukuhle kubo bonke kakhulu kwabendlu yokukholwa kubo bonke kakhulu kwabendlu yokukholwa ngabe ngayobhala igama lami emaphepheni kulabantu abalayo endlini yokholwa ukuthi abezinjani ungabathatha yini abantu babeki kwakho ngoba phela abamnayo indawo engaka wena ukuhlalisa labantu uphekula ngeke phele esontweni uphekula ngeke phele esontweni ngoba umuntu usuka ngokunye kubo maye sikhuluma la ethulathuwa bakubo bebazo bakhonzela ashintshe la abasakhonzela bakubo usehla umthetho esontweni bamilyo okuhle engikwenzayo anikuse emaphepheni yabona izolo ngafika la igoli lisha kanjaka abantu basegoli bengazwani kahle hle lasengibancane ngomoya wokukholwa ukuthi cha igoli liyafisa libe linye libe nokuzwana libe moya munye abasethuthukweni abathemba lethu babe moya namhlanje lento ngiyayibona iyenzeka ngibona umkhabela uDlomo umkhwanazi ngibona beyinto eyodwa sibengifikile la ngibona beyinto eyodwa manje kodwa okubuhlungu kunye esontweni njengoba bezala kanjena labantu fanele ngabe zibhala ngabo manje indathile kodwa ngeke ubhale ngoba lo muntu ola esontweni obhala amaphepha
singayibeka kanjani into ayenzayo kodwa uyena yazi ukuthi ibeka kanjani bese uyayibeka empilweni abantwana bantwana baNkulunkulu yenza le igoli ngiyabonga ngoba ngiyibona impumela yakho nezithelo zakho nazinhle bese sizibusiza kungaphinde liqhathise umuntu sengizayo namanaza kuyanyathelwa uyabona nje izolo lokhu bese eKenani amen kuye usedilile wabo letho ngcwele kodwa awukho obeleke ngibhaliwe okuhle hambe bhekwa into engahlangene nami abantu bezizinto emnyameni babuye bayibasise bese kungena mina esolweni kodwa baqinisile babenze njalo umkhulu wami kuthiwa ungungamahlombe ukuthwala izolo zamadoda usunamsele ngifesa amacaleni asingaphoqi ukukholwa umana zathi akunomvumo wenhliziyo akubhalwanga lutho ngohambo lutho olungcwele akukulanga muntu akufanga muntu okhona abakhona lutho nje oluhlupha kulo hambo sahamba kahle sasabuya kahle kodwa ayinaze ebhalwe lutho sabuya saya emzini wethu ebuhleni saya ebuhleni kwasekuba khona umshado
lawa khona abafana ababili ngoba bengamawele bese kuba khona umakoti waba munye awagijima nomuntu wabona umzi wasuhlini wayofika ephepheni waseyibhala lento eyibhala ihlangekezela yini indaba nithanda ukubhala into eyithethe incilizi yona nje ukuthi nyamkhale idilila ngeke lutho ngoba bonke ubuhle siwenzayo hayi abakuthandi ngaye noma unyaka leliyekwe iphepha ukuthengwa layekwe iphepha nani intatheli nemithombo yangaphakathi ethembekile naye ebhala base ngithi ngiyawabela ngiyabona nezimo lithengweni iphepha seniqalile futhi ngiyabhala waseba khona udaba lwamawele hayi sakhuluma waze wahlefa imlomo ngoba konke lokho kubile abagijima bobhala bafuna ukuthi manje bafeze inhloso zabo ukuthi isonto liyangisula kulo cha angishadisi mina futhi noyayishadisa ayizangibe nje kuba lento eseyibhala umuntu ngiyamcela-ke uManazaretha msana kuyo into yayibhombela uma ukusula ukholwa ukuleli maningi amabandla akuye la ofuna ukusebenzela khona kusala abasebenzela la amen ngoba ngiyayibona lento ukuthi idweke yiphi ubaba wayelo weshumayeza kancane eshumayela kancane ebatshela bengezo namanje ngeke ngiphinde nizwe ngoba ngifuna ukuzwa umthwalo othole umkhulu bami lokho kubami nobaba siphelwe yimina manje nobili umuntu osuka la yobhala into endlini abhale ngabe yabuzanga lutho kumina noma ngabe kuthola imali engakanani ungadayisile uMnazaretha baseshini Ulethe umuntu manje ufuna ukudayisa uvule ibandla lakho lasezayolo ngcono mhlambe uphasi ngoba phela njengoba seqalile lo oyizamba lelo delibulile lokho silibonisa lonke isana lokhu uthi unyazi kodwa ngifuna ukufeza injongo zenza semnyameni awubhule ibulini zabethu amen sengithemba ngibona sengibona kahle le ndaba ukuthi cha azili intatheli uyohlumeza kwami umkhuba ula ekhaya umkhulu sekhaya yilina ninesamba nani emsuka nabebhala izinto lapha uwazi ubhale yibandla liyabhombela ubhale ngegama lami ungibambela amanga uyezuzane okuningi ngiyagunya weManazaretha Manazaretha uyazi kube kuya ngabe ngithi nginesuthi ngempela kodwa naye ngisho njalo ake nibuyele ekholweni ngokweqiniso
ongifundela Isaiah 26 verse 10. Kanti ayikho into efihliwe ngeyakuvela. Noma ufihla lo wenzayo kodwa sigcine singazi kuwena. Mina nonke into esangaleli bandla ngiyanibona. Futhi angibonanga namhlanje ngibona kudala. Kodwa ngoba ngiphambi kwengane lokuthi isibanibano ezidle kodwa ngiyanibona. Nomhlaba futhi simlungile. Kukhona abantu abasala ngephutha la. Ngesikhathi umoya uvuzela uthatha abantu baposa phesheya komfula basala. Yabona labo abayiphengula. Noma wadla namaphengula. Nahlanganisa immoya namaphengula ngesikhathi sabakuthi leyo phela uphengula ikhanda lakho. Kodwa isenza ke umnandi lebishi. Libelikama ngikabani babezulu ngoba phela uphengula phumanga engqondweni nasenhliziyweni yakho. Semthandleni emkatsheni yakho. Sithi zifazi ukuthi mina ngiphengula ngihleli la. Yini masi ngomoya wesonto uyo la uholela khona inhliziyo yakho. La uyofika khona ukujamula nokunama ngoba phela unamile la. Abafundi kulunga ezweni lobuqotho uyawenza ubonakala angaboni ukuphakama kaJehova into eyenzayo emaphepheni niphiwe umusa alifundi ngokulunga isezweni lobuqotho la amen nokwenza okubi njalo. Uyani isikhathi sisekhona. uNkulunkulu uyanithanda. Amen. Sengiphethe ngalamazwi okugcina-ke. Kuzelizwe kahle. Nina enomqondo wokuphimula. Ngomtshela ngowathatha amaNazaretha ePhakameni umkhulu inyanga yezulu weza nawo embeka waya egcina sesebuhlini amazwi awasho wayemenje bangumile nje wathi ingcono wabi iphemula elisale ngali ngoba nawo ngihluba nabanye ulephekule licashe lapha kwethu mina sengihlushayela amaphekule acashe phakathi kwethu
inkosi kusise nekuzwile sizobhala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu amabili ifumi nanhlanu 2015 sicela umvangeli wakho wasesiphiweni asele ngesibelelo inkosi kusipanga kangcwele